voin hiram tu khlani somni na cholni nia Russia le Ukraine bo ro ka vung thar le meka ngai thatu ten in ron ngen na sata wangin helam bok hi kan soi le don ani video masa khan Russia chu strategic force nen nun chana jirdan kan soi thuak to a Russia chu aron chepa trek trek hle nuclear ral thuam lo tak tak aron phawlanga khovela aya lo om chuang lo hypersonic missile Kinjal le Sircon hypersonic missile te chu nuclear ral thuam sin ballistic missile zinga anron chhop chuaka anron kap zit al puat mai chunglama strategic bomber rolten thla anron jar boka khovela strategic bomber lo bera ansoi thok chak thei berle lian ber Tu-116 po Russia hian aron chhuwa zalena hei tuntum video kan soi ber turani a chumi ma in boruak thar kan chi phole lok ton ani kan soi fo train khovel hi kaldan pa nga in kal to lo ti hi tuna kan khovel ton mek hian ati chiang hle khovel hrut chuak tak mewa ripui leng mek te hi ngai tu chian paule amaka siam chopani emo nilawemo ahun ti yaron thlentir tu ti nani athu tiam te chu adanglam ve ngai si lawa ron thleng thei ngai lo tur anga kan ngai kan lo suang tu phak ngai reng lo hripuin min lu chua thei ani chuan indo chuaring lo veo maila an vo pung vel mai ani ti indo puya chua thei reng an ring lo kan rin lo lamani lawa kan du lo wang poni lem lo rem ruat tu hun tiama chuan ripui po aron leng mia mai hausa le re the thliar lawa ral thuam nei that le economy tra health system tra nei ram te po an che hlei thei bik lo chu ni hi chu tiang khovela chuan kan ta mek ni in alanga pathiana cholna nei lova lo pong po thlamuan ringot hi thlamuan na dikani mani kanin zo forward tho me engpo ni se indo ngam khopin an buai chiang ani Russia in Ukraine kan run don lo di ma se nikum sang ni som ni pakhata tranga sipai an chhop dan zong ngai to in tunaral thuam ra phlak tak tele sipai nuai chuang an ri khul hian tuman nei ani khovel chu indo pui ma chhon thei reng din huna an din tira US lamin Russia aron che mai don anga warning an ti chu reng po hi an thiam lo mi alova indo na kong kabul an ding miau si Russia hian chu kong khar chu a hong ani chuan mei pui al ang hluai ani don ti la chiang reng mai an buaina chu engpo ni se khalam chu kan soi nem ta nuclear al thuama na chuan Russia hi abon ber mangeti ngamani a air superiority lama ero soitala vila hypersonic technology lama Russia lo turu dan chu nimin le vo in lama an che dana trangkhana chiang hle Kinjal missile le Sircon hypersonic missile te chu Russia hian aron vilik jei maya tuipui le khomola target an siam chu aron mampak pakani mai hetiang hypersonic missile hi an bon zeka entirna na rem ema han soile ta ila indo pui pani na hun la ya Japan kho pui pakhat Hiroshima a US in Fatman boman thlak khan kiloton somni pakhat chakna pe chuaka mi nuai chuang thok le khata an boral ngala an kho pui chu veivuta changngal puk mayani chu tiang aya alet somthum pathuma thokna chu tuna Russia hypersonic te hi an ni hlom khomol le tuipuya tanga ka chhuwa theian ni ba ka thlona Su-35 atang po aka chhuwa theian ni le zela den fia takan ni tin Russia hian tui hnuai longbon tak mai ron in lar tir boka hetatang hian ICBM anti intercontinental ballistic missile khomol pui rang ka phak chu an ron en chin ta te renga hei phei hi chuan US khoi lai po aka phak ani top mai Russia missile te hi USSR hun lai mi de uvekani a hlui to lu tu kilo tiem adik nge ye ma se USSR hun laya an nuclear missile za asom sari panga chu an thuam thar de uvekto avangard missile te hi darkar khata KM sing ni sangli velina thloka US ka phleng turin minute somthum ba khuna momo lovani samrat ICBM te po an thuam thato a samrat te phei hi chu tuna kan hmulai hi ni a arab thlak hle ti hian a soi fe lo zok hial o me Hiroshima a US bom thla kiloton somni pakhatani ti kan soi to kha samrat missile hi chuan warhead kiloton zathum somnga atanga zariat somnga apai pon trup mai China in Russia thlopi thu kan soi to boka Russia atran chanero tun buaina hi China hian man tangka ya tumwanga ni a
Russia thachakna manga thilti hlotlin chu tumdana ni China in thoma nei lo hnuwa nimin in rin ni khan aron tong chuaka Russia thlop je aron tilang le ta China chuan khotlang ho hian Russia hi za ve deuh ro se ati China Foreign Minister chuan Ukraine chungchanga Russia malak na chu khotlang ho hian za deuh turin a hriatir NATO lamin khochak lama ha kan zo chuan muanna ati chhia ani ati heti lai hian China hian Russia le khotlang ho in nor boina kara South China Sea lama vuanga ron chua thar ve le ta a China game chu a fu chhozel ni inalang heti lai hian Russia le Ukraine boina chuan a chim sang zela an then omram te po anin sing sarum rum mai USSR ram ke chejing ami Baltic tuipui kam ram te NATO thutlonga in chung lut to te chuan Russia chetna aron thleng thut thei ti hria in an hlau thong to hle a hei wang hian khotlang ho ven himna an dil ta ruai mai Lithuania President chuan Russia sipai an ron hnai zela Baltic State ho tan a hlo om phato ani US sipai te hian Baltic State te hi an ven hi mangai to ani ti in US sipai te tran puina adil US Defense Secretary Lord Austin chuan Russia sipai an ron che ani chuan Baltic State ho chu hum himan ni tur thu asoya Baltic State Lithuania Estonia le Latvia te hi NATO ram ni in boina an nei chuan NATO member te hian an puya ngai dona hei hi NATO thuthlunga in ziak vek bok ole Russia sipai strategic force ne na ron thok chuak nun chanjir ho te hi an bon trek trek hle a chungzinga Tupolev Tu-160 the Black Jack an ti hi kan bel chiang dona ni Tupolev Tu-160 Black Jack an ti hi Tupolev Design Bureau Soviet Union ami te design ni in he thlona hi Russia sipai thlona ri aya chakat hlok zinga lian ber le rit ber ani mek indona aral do thlona chuan lian le rol ber ani meka tuna sipai thlona man zinga bomber zinga chak ber lian ber ni na ho mek tu ani Tu-160 hi sangkha zakwa somret pakhat khan thlo chin tir ani a sangkha zakwa somret pasaria service tram tir ni in Russian Air Force Long Range Aviation Branch in sangnile som paruka an soidan chuan Tu-116 hi som paruk vel service lai me kan naya sangnile som pali khan modern version dewa an siam chu an nei tharbok Tu-160 chi rang siam ani to a athla ai nang lo hloma cockpit a hian mi pali an chuang thaya chungte chu pilot co-pilot bombardier anti bom en kol tu defensive system operator teni in rigrum thila in kho chuana tur K36LM ejection seat ani boka Tu-160 hi version pariat laya an siam to ani aruang am le pian phung Tu-160 hi fitza somsari pasari le inchiru ka sai ni in athla pharthuilam hi fitza somret pahni le inchikwa ani boka asanjong hi fit somli pathumani athla area hi square feet sangthum zariat somsari panga ani a aruak rilam hi kejinoi khat sing khat layani Kovela aircraft bomber rit berani Tu-160 hian chung lama fuel tonza somthum vela pai thaya he atui pa hian darkar khata KM zariat somnga vela chaka athlo hian darkar som panga thlenga thlo pui thaya darkar khata KM sang khat chunga thlo chuan darkar som pathum vel tui thun bel lavina thlok thei thung Tu-116 hian ral thuam bom pani na in bom khata hian kg sing ni ve alenga chu mai baka nuclear missile dangte ala zakkep thei bokani Tu-160 the Black Jack anti hi darkar khata KM sang ni zani achakina thlok theya soito angin indo thlona bom thlak chi bomber zinga chuan thlok chak thei ber ni mekin thlodan pa ngaya thlo hian darkar khata KM zariat somruk vel ania tenki khatin tuithun ta se KM sing khat sang ni zathuma thlen pui thaya athlo mon deuh hian za apanga velin tuye heklo thung kumsang ni khan siam chuan ha chun zom thar le ania somthum panga velan siam chhuwa to atang hian som paruk hian service mekani Tu-160 hi savachi khat kang hlai pian ang dewa pian nei ni in eng ronkal reflect theilo tura thuamani heral thuam phur thlona lian hian conventional le nuclear ral thuam phur chungin rala do theya a chhuna zana fura thal mun hiam le mun sanga ko wingkwal thei tura ruam man ni in Russian Tu-160 hi American bomber B-1B ne na khai khin thin ani Tu-160 upgrade ani
Tu-160 chu thang ni lian lai mai an lo service ta ka chuan tun lai man ro chang kang le khovel in herrem dan mila thuam that an ril ruk ta a Kazan Aircraft Production Organization ka po ho chu he thlona thuam thatur hian thlanan ni a targeting system chu thuam that ni in cruise missile a paipon le electronic warfare te po thuam that ani bok sang ni parukhan upgrade hi zonia September sang ni paret khan Tu-160 chei thar chuan training anun chanjir turin Venezuela apana US chuan a hil nge ani sang ni somjun thla khan Tu-160 hian darkar somni pathum patrolling in KM sing khat sang riat lai thlok kwala hei hi Tu-160 thlo thui beral ani mek he blackjack hi pathum thuam tharati changka na ni boka he na thok tur hian Russian Defense Ministry chuan kapo ho chu July sang ni som pathum khan dollar makta doi za pathumin thuthlunga zia pui to boka a radar le navigation equipment vel thuam tha in November ni som paruk sang ni som pali khan siam zo ani a December sang ni som pali khan Russian Air Force ho kuta hlan le tani Tu-160 hiral thuam phurchi bomara chuan thlok chak theiber ni mekin chaktaka thlok tur hian a pian zia hi ruam manani soito angin kang hai sawa pianang maya zoom zui deuh ta duan ani a athla hi among lama degree som ni atanga degree som ruk panga velin azui phaya hei hian ri aya chaka thlo theina na satakina puyani ameilam hi a pheizong le a chhongjong a in phunin hei hi ti chekwal thaya a thlo dana omje thui taka nei tir bok fly by wire mangin Tu-160 hi thuamania fly by wire la hrelo tan B2 bomber chanchin kan soya khan afia kan lo en mai don nia tin landing gear trum tura thunun na gear hi pathum la ya neya trum huna aron truma adin manan parachute chu ti phar thei mai turin vu hal vekani boka soito angin mel matana mangchia thlen turin khomol puidanga ral do thei tur khopa duanani he Tu-160 hi athlok chaka athlok thui thei boka amaka tamral thuama phur thei bokani Tu-160 hian thlok chuak turin tlan kong meter sang thum somnga athuya mambo a KM zong chuan KM thum velani Tu-160 cockpit lama han thulu chen te ang Tu-160 en kol tu te thutna bom cockpit a hian mi pali an thua pilot pui tu te kongchin en tu le biak po na le ral thuam vil tu an ni heng mi pali te hian rik rum thila thlona zuan chua san lo ngai ta po ni se seat in kho chuak thai ejection seat an nei veka an thutna chair chopa thlona an kho chua san dona ni pon an du chena thui le an du anga chaka in per chuak turin an thunun thei veka ni akhalna bom cockpit chunga thlona thunun na le ral thuam wing chua tirna man ruwa te le radar le khol rang thunun na hi electromechanical indicator le monitors meter manga khoi vekani a B2 bomber anga an man computer tong theine na thlun zomani velem lova fighter aircraft ang chi khalna control stick ang hian Tu-160 hi khalani vea hetiang control stick manga khal hi thlona lian le bomber thlona hian an mangtlang puyani ral thuam paite he blackjack hian conventional ral thuama phur zinga mual tamkar dana mel matom buk suwa sam thei chi long range nuclear missile phura hei hi aral thuam dana ipte pani zinga aduna zoka ada thayani tin cruise missile KH-55MS su a mel madu zong te khilai turina paipon boka KH-55MS hi hansoi zaw lokila boruwa ka mel ma ka na chini in sangkha zakwa somret pakhata Soviet hunlaya siamani Russia hian China le Iran te aman tirve boka Syrian civil war khan an mangna sa le hetiang cruise missile hi chinni asiamania KH-65SE variant le KH-101 te anni KH-101 zok hi kej sang ni zalirit ni in fit somni pali le inchinga asayani a alaya holtangin inchi somni point pani ani thermonuclear weapon le conventional weapon keji zali atranga keji zali somlia rita thlo chua pui thei boka second khata fit zanga atranga fit zarir somnga vela chaka wing chuakin KM sangli zanga atranga KM sanga zanga ka pha kani hetiang KH-55MS hi Tu-160 hian aral thuam thuruk na bom pakhat zoka hian paruk vela pai thaya hetiang missile chung ko zinga mi hian Iran khan Ukraine thlona Boeing 737 kha an kap thla ani
hetiang missile hi kiloton zan hi anna in an thok thaya Japan bom thlak kha kiloton som hi pakhatania mihring boral tamje kan hria Tu-160 na missile zakje hi Japan khopuya an thlak aya ale tam taka thokna an nilom aral thuam boma hian KH-15P rocket ka chuana launcher vu ani boka KH-15P hi solid rocket ni in fuel manga khalkal chi ani KM zani athui thlok thein melma abei thaya heng rocket hian nuclear ral thuam KG zani somnga phurtel thei bokin aerial bomb ang chi ton somli ari takeng tel thei cheubok engine hein do thlona lian hian nukal tu engine Samara NK321 turbofan pali anaya turbofan pakhathian KG sang ni zanga aden chor angana in apot kal theya henga turbofan te hi thlona dar ton thlanhuaya an phumani tin boro ka tui thun thei tura duana ni boka thlona tui hi a KG anga zongin KG noi khat sing ruka thun thei ani performance Tu-160 hi second khat chungin meter somsari asanga in vor thaya soitongin he bomber hi darkar khata KM sang ni zani somni achakena thloka a combat radius po KM sang sari zathumani chumi omzia chu tui thun bel mi alwa a thlo chua aron thlokir le thlenga kal thui zong a KM man zong za ve kha combat radius an ti chu ni tui thun bel lawa a thlo thui zong za ve ti na ni chu service ceiling an ti van sanga in vor chho san thei zong hi fit singa sang thum velani soito angin tui thun bel levin dar kar som Fole khati zong khani pot se hetiang in do thlona lian bom phur chi Tu-160 mai baka Russia hian Tu-95 te po tuna strategic war game a hian aron phau chuak ani khati zong kha tuna ta na video kan thlir le kan ngai thla khau thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ole